والله نبي من تبقري سيدار عفرين راست ليلى جيا جدايك بوما عفرينة العفرين تبلي ريخستني شوراشي بوما ندن حفت تبلي شوراشي بوما الروجابا آلان ازلي ماما فراتي اركي من قرتيه روجابا وقت من کار کریه توگای فرمانداری توگای دم جیخا گرتی ولی شبو شورش روجابا وقت یا پجیو یعنی بنگوازی سروکتی جبو شورش روجابا هبو و اف حملین در روجابا ده هاتنه چه کرن وك يبهجي ويبهجي شورش روجابا دا بالدنيا داي ناس كرن يعني تشتكي وصا زوزي الدنيا دا يعني دا شورش دا هاتنا پیدا كرن يعني پر شورش هاتنا چه كرن پر اسيان هاتنا چه كرن پر برخداني الدنيا دا رجلات ناوين دا هاتي چه كرن اما وك يبهجي ويبهجي وك شورش روجابا مینا کیوین کمن مرکانی بیجه اف دولمندین در روجاوا دانتین چکرین همی وی دولمندین دو شورشای دنیای و روجاوا روجلات ناوین ده هاتن چکرین اف دولمندی وانانه اف ثروت جوانا ما گرتیه یعنی کس خیال ندیکر در روجاوای کردستان دوسا حمله کی وسا يعني جي بنگاوا کی وسا کچ خورتین کرد طیبت ای روجاوا وسا تبلیغ شوراشی ببن و سری هل بدن ای بنگوازی زاده مساج ده همو دوست و دشمنین ما تماشا دکنه جبو یه پجی طیبت بیجم دیدیرو که دا جن تناس کرن ظلم و زحمتین لسر جن هاتنه چکرن تشتين جن داي قيب كرن هنا ايشي حياني روجي ايرو بردوامه اصلا جبو قاشي وان ايشنا او دولمندين دجنه ده هنا او فكراندنين دجنه ده هنا اف مساجي که جبو قيب كرني ديرو كده حاطني روجي إيروجن قيب كريه وبدولمندية ويتي ليسكاندن سر فيزيكي ويتي استثمار كرن اف هاتنا يا بيجي ودناف شوراشي دا جيخا قرتن مساجي كي جبوه إسيانك سري هلدان بونك جبوه مرا وساكاني بيني سرزمان شوراش روجاوا جزالدا يعني مساجي که جبود دنیای تبایی ما آنی سرزمان سریدا يعني جبود دوست و دجمنا مساجي که دوستی ما جی فهم دکن لسر کجان فلسفه لسر کجان نزیک بونه ام نزیک دبن دجمنی ما جی دزانه ام چقاس قارشی وانا تهلیکالینه ام چقاس به هیزی کی به فکر خوا و بجیان خوا و فکر خوا و گریداینه گلی روجاوا جی گلی کی پرواده کریه مرکانی بیجه گلی سروکتیه سروکتی 20 سال دور دا اصلا حاضرتی شوراشی دکر کدی سروکتی در روجاوا دا کدی کی مزنه اف دولمندین تین چکرن همی کدی سروکتیه یعنی سروکتی مال مرا بیجه گریا و خدا ناس کردن غیخستن دا ناس کردن بلکه نه تشتکی شاش بی جسسیا یک جوی ملتی چویه بغیبر آپورا رونیشتی نقاش کریه حاضرتی و شورشی هاتی کرن بدل هاتی داندن رژیم سوریه لسر وی گلی یعنی رژیمی که وسا زراف و حلاندنی که دای چه کرن در رژیم سوریه دا فاشیزم که وسا بنظر مرا بیجی وقتی ترکیه بلکه خراب نبه یعنی جیه خواب بگیره وی ملتی
د قرشی رژیم دا جی بدل دانه اصلا اف کومبونا وی گلی و خودی لبه شورش درکتن زور و زحمتین د قرشی رژیم دا دانه چکرنه yani mesajik jbo rejimi eyji jbo ji vana da seroketî li vir kar kir û bi vê gelî re ev şoreş da ava kirin ji bo jî vana da ev gel pir hatî eşandin di rojava da yan ji di Sûriyê da pir gel hene pir netew hene pir mezheb jî hene ama wek di şoreşa rojava da ev gel hatına gel hevde bi hevdira aynî ser fikirandinê meşandin pir nehatî kirin her tim dîrokê di heyanê roja îro bûne dijminê hevde ji hevde kuştin hatî çêkirin her bi hevdira li qarşî hevde reşbûnek hatî çêkirin wek dijmin nîzîkbûnî hevde hatî çêkirin ev şoreş hêştkî ev millet هیچ بو آخا روجاوا هیچ بو آخا سوریه خوینه برژینه زارک و کچیم به ولاتی به هفدرا به دست خوا و آخه پاکش بکن و به هفدرا به ولاتی دا جیان بکن آرمانچ اوه هدف جی اوه یعنی به شورش روجاوا را اصنده نتاوا دمقراطیک یعنی هاتنا گلان گل هفدیه gel xwa bide meşandin ne wek tenê gelê Kurd yani genel gelê di rojava da tê jiyan kirin xwa fêrî parastina xwe bike tendirustiya xwe rêve bibe milê çandiniyê da xwe bide meşandin yani hemî dewlemendiyên di bî welatî de di rojava da tê çêkirin evî gelî ye çi gelê Kurd dibe, çi gelê Arab dibe, Suryan dibe wiha wisa gelên din jî dibin yani ev netewa demokratîk ser vê esasê di rojava da em cîtiyê wê dikin em qadriyê netewa demokratîkin em dixwazin vê netew demokratîk bi gel jî bi mezhebê din û bi netewê din jî bidin naskirin zor û zehmetî wê hene ji ber got pir parçebûn hatî çêkirin pir bi milliyetcîtiyê hatî lîskandin millet çavê wî sor kirine bi navê dewleta me ye bi navê me axa me ye dervî me kes nîne di vê welatî de yani ser vê hişmendiyê ev millet hatî fêrkirin hatî mezin kirin aslında di cewherên gela da cewherê însaniyetê de tiştekî wisa nîne ama got yani bi navê milliyetcîtiyê de bi navê ev ême û dervî me kesî jiyan neke bi üzê însaniyetê hatî lîskandin hetanî ev hişmendî tune bike tekuşîna wê bike hinkî zor û zehmetî wê hene ev zada di wê rojê de em jiyan dikin ama mere bi zor û zehmetiyê jî pir tişta kanê ava bike heger fikir rast be heger hişmendî rast be heger rast naskirinik hebe tiştekî şaş werê kirin yan jî bête neyê meşandin nîne ev netewa demokratîk ser vê esasê ye mere dibîne yani wisa kombûnek heye xwedî ser vê şoreşê heye çi Kurd dibe Arab dibe Suryan dibe milletê din dibin ta ji dervayî welat însanên yabancî însanê biyanî xwedî vê şoreşê xwedî vê netewa demokratîk derdikeve heger ji derva da zarokên ta ji Amerîka hatine ji Sudan hatine ji Almanya hatine û werhasîl ji Rûsya hatine heger berê xwe danê vê şoreşê û xwîna xwe rijandine ser vê axê aslında ev îspat dike ev netewa demokratîk îspat bûye ev hişmendiya seroketî hatiye fecrandin yani
و ملت خودی و دردکفه نه تنها شورش روژاوا ملت روژاوا هر چهار پرچه کردستانه و در به ولاد جی خودی لوی در کتیه یعنی بگومان ام جناها در اکادمیکی دانم اکادمیکی سر بلدوزی کی راست و گوهارتنی را ام خوا آماده دکن ارکو پیوستین دکفن سر ملیمه تایبت جبو نتوا دموکراتیک شورش روژاوا daha برفره کرن و خودی همی ارکن دکفن سر ملیمه و کلا که وقتی هم دبیجیم بولدزیا سروکاتی اف هشمندیا سروکاتی زاده ام خسر به اساسی خواه حاضر دکن و اونجیتی که راست پیشنگی که راست جن جیهانی و روژاوا و هر چهار پرچه کردستانی را ام خواه آماده دکن لسر وان اساسنا زاده فکراندنی ما و دهاراندنی ما ام دغازن خواه کور بکن گیم و کردی ما هند کرده هن ام دغازن درباز بکن لقارشی وی رخنه و رخنه داین تیچی کرن یعنی دوی مجانا دا دهاراندنی ما تیچی کرن ام حسابش خود غازن یعنی daha بهتر ده اکادمیکی وساده ششمه یعنی وقتی بیشه فرصتی که مازنه جبود daha بهتر تخاش دمیرا خواه آمده بکی تخاجبان مجانه ما آنی سر زمان ده تخواه آمده بکی چه ایرش دبی ملابه کجان دجمنا دبی ملابه ایرش بکیجیش به گوت آمده یعنی تش گوهارتنی و گوهارتنی را تا آمده به تلقاشی دشمنی خوشی آمده چه برسی واری داندن تجرا آمده یه ترکیت گوهارتنی را و گوهارتنی را آمده به ایریش انتین کرن چه فیزیکی دبی چه فکری دبی چه قاشی تا پروپاگاندا جی دبی تکانه خواب پاریزه و ببه برسی وکی جوان تشنارا